Salam internet, balik lagi dengan gua Rival Ajar di channel Sunda Mecak. Kali ini kita bakal buat video Sakuma greget jadi orang Sunda, oke? Sebelum ke video jangan lupa subscribe, like dan komennya di bawah. Cekidot. Woi, Sakuma greget kenapa jadi orang Sunda? Kamari aing pagi jeung mantan. Terus Geus leuneuh. Dikasaan aya jatah mantan omat disangu. Hah, Sakuma greget namanya jadi orang Sunda. Kamari aing meuli susu. Terus awak ku tangan. Sakuma greget kenapa jadi orang Sunda? Kamari mbah aing reuneuh. Terus Oh bapak. Hup, Sakuma greget mana jadi orang Sunda. kamari aing nembak awewe. Terus modal. Woi, Sakuma greget mana jadi orang Sunda? Kamari aing pesan jablay. Terus Gratis ongkir. Hop, Sakuma greget namanya jadi orang Sunda. kamari aing meuli solempak. Terus Solempak dajal. Hei, Sakuma greget mana jadi orang Sunda? Kamari aing meuli teh tarik. Terus ku aing tarik balik. Hup, Sakuma greget mana jadi orang Sunda. Kamari aing ngagali kuburan. Terus make beko. Hop, Sakuma greget namanya jadi orang Sunda. Kamari aing meuli es doger. Terus Ku aing jogedan. Oke, thank you yang udah nonton video kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like dan komennya di bawah, oke? Jangan lupa juga kalau yang mau pesen kaos Sunda Mecak bisa komen-komen, tanya-tanya di IG Sunda Mecak. Gua Rival Ajar dan bye.